Gigović je to dobro istrčao. Vodi Mađarska. Soboslaj. 38. minuta. Realno zasluženo. Bili su bolji, konkretni, organizovaniji. Jedno od svojih prilika su iskoristili. Ovo je bio treći udarac u okvir našeg gola. Sjajna kretnja Soboslaja. Vlaga bilježi asistenciju. Zakasnio je Katić ovde. Evo, vratite pažnju kako samo ubacivanje. I asistencija Varge, nego žolta Nađa, ali to je sada najmanje bitno. Ne može. Dva puta Soboslaj. Mađarska vodi 2:0. Stigao je Soboslaj. Rolanda Šalaja sada. Ovo je 14. gol u reprezentaciji Mađarske.